بله بمرج کوت آلیا ترکیه لسر حسابین خوی سوسیال مدیا دینه نوشین فرات کو نویا شیخ سعید افندیه جالی پلیسان و اف مرج لسر وی هاتیه دانیم و بی آوای هاتیه سر بس بردان بگومان اف روش چاوایه بنگه که حقوقی حیا پارێزەر و ئەندامی ماڵباتە شێخ سعید بخە پارێزەر ئەنسار فرات میوانێ منە سلااف بۆتە کەکەی ئەنسار کەک ئەنسار یانێ بویەرەکە gelek نزانم یانێ یەک چاوا بناو بکە گۆ پۆلیس بێژنە مرۆڤێکی تایبەت ژی نەڤیا شێخ سعید divê tu aleya Tirkî li ser medyaya xwe sosyal deyne bi vî merciyên te serbest berdin. Yani binemayeke hukûkiya vî yekê çawa heye, çawa polîs dikare mirovekî wisa mecbûr bike. Vê derbarê de ger hem rewşa hukûkî hem jî dîtina te bikirim. Kerem keke sar. Salav civara. Denkti var mı? Belê denkti. Kerem ke. Denkimi tehdi tamam. Nika ava mesele rojeki beri da ava rojeki beri da gerekçe gırtınavi propaganda rakstına kırın bu. Sebebi evki da qası 6 sal beri ala rengini parva kırıcı sosyal medya hesabı xwe. Hakim viradovice de ala rengi parva kırıye de qe bayraka Türkancı parva kırıye qe. Gotiye na. Bi ser vidajı şarta kontrolü adli da divice ki hakim de her roj ala Türkiye sosyal medya hesabı hem yanda gıştıkanda gere parvadı ki. باشه بنگه که وی حقوقی هیا که کنسر یعنی دواری حقوقی ده که کنسر دواری حقوقی ده پلیس دکاره مرجع که وصل سر ولاتیتی دینه کرم که yani Ali hukuki da ser ev ki da hakim ne kararı ki aha bu de anca ya atli kontrol kararı bu de ya tutuklama kararı bu de hakim soruşturma aşaması da aşama soruşturmayı da ancak van karar abdı karabıda. Ama karara hakimi per keyfiye ne hukukiye yani keyfi kararı ki keyfiye. Başa keken sar ve buxoji giliye ve buxoji giliye ve ki yanji doz li ser ve mesele vekiriye. Evet. Yani me evkir nika mesela nika baroya amede li ser dotgeri hesekara girikir suç duyurusu çekir em jî bi ser navê xuşka xwe yani ew şarta atli kontrolü itirazı xwe çêdikin qerarekî wer ne hukukiye em itiraza xwe jî sibê çêdikin ji bo parvakirina ala Türkiye sebeba yani ne hukukiye em بله کەکەن سار بەخاسی کو مەزانی کو نوشین خان هەروەها نەخۆشیی وێ هەنە و ئەv biryar jî nexweşiya wê na hîn xerabtir dike. Divê derbarê de ger tu min agahdar bikî çawa ye? Min dengê te pir negir qusra min de neke? Keken sar min got biqasî ku em mezanî nûşîn xan nexweşiya wê jî heye û ev mercê got li ser danîne nexweşiya wê xerabtir dike. Derbarê wê agahdariya ger tu bidê. Yani wala dengê te yekî pir fehm nekir nika jî tu dîsan dikarî carekî dinê bibêjî min ra. Belê keken sar diyare ku di deng de problemek heye spas bote tê tere nika tê tere nika belê spas bote keken sar Firad ji Diyarbekirê gelme.